me ni som panga kumsang ni som ni pakhat jing lamdar som vela prema ichuan afapa kum ni le chan vileka upa anin kota infiam lai chu inchunga shwailu tuma pona wa chwakin afapa riti sa chu akau twar twara voi engemaw zata ka hnu chuan khoimolai inkila te atomaniangi ti in an in le ache vela azong kwal zel chu ahmutatlat lomai anu mang ang chuan ritias ti na kaule vak vak thina ma se chhon tu afapa o ka sha turani changlo amang angril rutan to takzet chu inchung lama tlanut le watin inchunga lo om apasalapa Mr. Jakrama chu pan hnain pon afapa infiam kautur avakal chu amel mu to reng renga om lo tho lauthong ti sha tak chuan avashil tawata heti lai hian prema ipasal jawa hare ero nikhat liam ta khan delhi kalin athang hlan lai takani a Mr. Jakrama po amonu thil soi chuan a thongin pona tlan chhuak watin anin le ache velde chu andap kwal ngal wat wata ma se atupa rite samel reng reng motor om changlo in chung lama tlan lu le watin delhi lama afapa na awanga om mek po phonin rite sa omna chin an shat lo thu awashil ve wata afapa chanchin ashat vele jawahara po delhi atangin anin lam aron pan ngal tarum ruma anupui prema ila afapa omna chin shat lawa abodai awanga arirona lutuk chu mole malnei hlei thelovin apasal ina aron thenlai po hian ni khoshelovin chhuata lo le dreng to ani chenom khoviang te po in Jakrama tupa ritiasa a omna chin shat lawa botadai mai chu mak anti in angai na takpo an shilawa veng chung mi arem changa piang te chuan zon na an han thok le ngiala ma se mason na an nei hlei the chuang lo chuti emek lai chuan veng chung mi pakhat chuan Jakrama hne na chuan atupa omna chin shat lawa bo chu akazin Sandeep Chauhanan cycle a phurlai a hmu thole in an chwa san lai a hmu tho a shel tatlat mai chuwele Jakrama te chung ko intiam rol chuan an tupa ve tho no pangriti sa swai bo to nia an soi Sandeep chumanin thil thlen dan chiang taka soi turin an zota chuta Sandeep chuan riti sa chu a omna chin a shat bik lo thole a hmu lo tho a chung da chu a shel ve boka chung kolamin theito pin thu an zo chunjom zela ma se Sandeep hian a shat bik lo thole an pu na chu dot vek ani tho bak engma soi thei bik tlat lo chenom khoviang lamten theitop chua anzon pui chung po a engma chanchin lom om sha tur an nei theitak lawa chuan Jakrama chuan Sonha police station a kalin atupa ritiasa omna chin shat lawa about tho complain a thelu baka ritiasa cycle a shwai bo to nia an soi Sandeep laka po complain a thelu telbok ani police station in charge Ashok Kumar Singh chuan case chu lodong songin ani hian thunei tu sangzo ka shatir le a SP Assis Riva staff le thunei tu mi engmusa te chuan thil thlen na hmunlam chu an pan ngala police te chuan ritiasa omna chin shat tumin theito pan chwa chawzela ma se chuti mai chuan police lamte hian an muthei mai bik lo shwaibo tu nia an pu Sandeep chu mana thuzo fiana nei tura lakan tumlai takin an chen in atangin local bo mandeya ma se van nei thak takin atuk me ni som paru kumsang ni som ni pakhata an kho chen oma wanang chingin an manta ani police te chuan riti sa bodan chungchanga thusang sang an zo chan ngala Sandeep chuan police te ma a riti sa chu chocolate le saktora cycle a phur chho ngei thole ina ada le thlap tho asoi ve thunga ama iro chu police lam te chuan Sandeep thu soi chu an ring theilawa a aina sale zwalin thu zo fiana le dopna an nei le a chuta zet chuan police te ma a Sandeep chu an naw kumhni le achan ve mi riti sa chu a tha thu apwang tangi nge a Sandeep hian police te ma a asoizel danin an naw riti sa tha chania asoya chuan an khwa a mi che pakhat Parvati ina ati tir anga insoin athata ni in asoya hetia riti sa tha no hian ruang chu khajipura ram hnoya athokro ni in police te ma hian asoibok police lamte chuan Sandeep hne na changa twal tha tir tu Parvati chungchanga thu chiang an shat no chuan Parvati po chu thuzo fia tura ko ve ngal anita a police te Parvati mantura an vakal hian an chena ina naupang an tha tak riti sa chapal le cycle po an va mung nge ani police te chuan Sandeep le Parvati chu riti sa ruang an thuruk na hmun lama chuan an kalpui le a ruang chu thuk vak lawa leilai khwara an lo phum hi lo ni a
ruang an lak chwa hnu chuan police te chuan boral ta rite sapu Mr. Jakrama chu phone wa bengalin an tu parwang an hmu thu an vasil tawata rite sanu prema ipo afapa dama mole abe sen zong zong chu voile khata bo vekin afapa chan chin lungchha thlak tak mai awang chuan atak saina twar zawlo ni beraniang chu achawina khonga ni khoshe lote a omawangin damdo in lampan pui hiala chol pha a rite sa ruang leilei khwara changa anlak chho hnu chuan postmortem tura thon ngal ani a thil swal ti tu pu te Sandeep le Parvati po police station lama thuzo fia tura shwaile ni in police te ma a until swal ti zong song an puang ta ani Parvati hi Uttar Pradesh Basti district Ukar Hawa khwa cheng thini in apasal hi Ahmedabad na thokina oma apasal na thona hmuna hian khosave im an kholama khosak chang po nei bok thin heti hunlai hian fa po pali lai nei to in chung kwa a omho an nei tlem em thina Parvati hian chuan lam fasha te siamin an kholama apasal fanau te hi jinsan fo thinin apasal le afa te po in annu khosak phung chu ngaya nein an enliam vel mai to a Parvati hi achung ten no pangte kumsom pangami lek an ilain pasal nei tira hengwang te po hi anyang anulat na akhamlo ni berina lang apasal laka lungoi zawlo chuan midang ngai natna aril ru anei lian hle thina ama kom hlim theitu tor chandang aril ru in alo da pro reng thin he alo ni a apasal na thona Ahmedabad atanga an khwa Ukar Hawa a ho chang te hian an kho chunga mi tho Harirama fapa Sandeep motora lengfo thinin Parvati chuan Sandeep ril ru hne saktum ranin akom thina chutianga hunle ni an chher chhotak zela chuan Sandeep po in ama aya upadai mani se ashat lo lain Parvati laka aril ro lo pehle to a hunrem chang ti in siam tam tial tialin chenom khoweng ti ngai that lo na tur khopin an inzui hnim tol tola Parvati po in athil tum Sandeep laka athilo tling chhozel ni na sia a an hlim dun theiviaw ani apasal omna lama Parvati chu ho chang han nei ve bok thin ma se thakhat po tling lawa an kholama bok chhuan lam sia min hol e thina an in thla thei tak tak to lo ni bermai an khosak dan le omdan vela thenom khoweng te po in an in kara inzom na engemo tak omani ti an hai to bik lawa khotlang beng hiala thlenta ka chuan Sandeep te chungkwa po in chanchin an lo sheve a chungkolamin Sandeep po chu thu tha le zilna tam tak an pe fo thin ma se omzia theimi ulawa mi nu pui chunga akhosak dan chu kalsana ti to vaturin an nor thina chu ero Sandeep tan thilzom har satak ani chutiang borak chungkwa in an to ta ka chuan thenom khoweng laka po an zakin anin thlashung ema ma se an fapa berin an thu angai poimo silo awangin chungkolam tan chuan ti thei an nei meu lo ani chumkhat chu Sandeep pate anu poi rite sanu prema ichuan Parvati chu Sandeep ne na anin kar tho soipui torle pasal pumlai ane ewanga apasal ta na rin om taka omai tura adu na le annaw Sandeep chu kumlama po no pangte alani awanga an kong lo zo don thin chu ti top torin an chen ina kalchilin awangen ta a ma se Parvati chuan alo ngai thu tak lem lo in hnel chhozelin eng an soi ko theido na asiat lo awangin prema ichuan an khopia maya om Sonha police station a kalin an chung ko har sana chu chongka ina wathlen ta topa police lamte po in prema I thuthlen chu bozui ngalin thil omzia soipui turin thana a Parvati chu an kauta ani Parvati chu police in an kau chu athinrim hle anyang thana atanga ho chuan prema ilaka phubalak dan to ringot angai to ta a alaka an thinrim na chan Sandeep ngei mai chu manchang kai tuma ruwa man siam ro in Parvati chuan Sandeep ril ro hmun achang tam jok ti in sherengin Sandeep hnena chuan apatia no pui prema ilaka phubalak sak torin angen ta a atira chuan Sandeep chuan harsa ti hlea ma se azom lo ngam to bok si lo Sandeep chuan harsa ti tak chungin apatia fapa ritiasa thadan tor Parvati nen chuan ro manna an siam dun tangenge a chung an ro manna te chu an ti hlotlin theinan le a chung ten an rin hel lo nan ti in Sandeep chu akha to khian apate te ina hian aleng ta fawa alen chum te hian ritiasa kumni le achan vele ka upa chu infiam pui thinin eitor le thil chi sang sang te du sak takin a pe a
chung te tan po a ngai that lo na tur om lo khopin adwa thin ani hun engi muchin rem chang anzon hnu in me ni som panga kumsang ni som ni pakhat aron her chhuaka sandi pachu jinglamdar somvela prema ite chen in a thlenga pona chuan naupang ritesa ama chawa alo infiam lai chuwa mo in anro mana ti hlotlin na hun thatak ni dona ashya wangin shwai chwa dan turangai to a biscuit le chocolate le saka somin an pahni chuan cycle in an in phur chuak ta a sandi pachuan abialnu parvati soi angzelin khwa atanga hlataka kalpuin khajepur ram hnoya chuan ritesa chu ashwaya chu ram hnoya chuan chu naupang chu anghong a reklumin arwang chu thuk lote a leilei khwara phumta ani prema in afapa omna chin ashiat lava apasalapa jagrama hne na awasoi hnuwa theitopa anin le avela anzon chiam hnuwa po antupa chu a omna om an shemai lava an chen omte zinga pakhatin sandipan cycle a phur a hmu thoka ashil khan police a complain a thelu tani kha thil swalti tuwa an pu sandipalaka po thubai hi ziaklutin police lamten ma an ngala police te ma hian an thil swalti dan kim chang an puangta ani veng chung mi then khaten sandi pale parvati ten nau pangkum hni le chan ve le ka upa riti salaka hiti tak maya rong taka an che ti an shatin an thin arim thar hlea thil swalti tu te chung te po thil chalo thleng mai theidin hmuna an din ta ka wangin SP Asis Rivastaf chuan police platoon khatdan le thupekeng ko torin ada tir nge a he tol thana rap thlak tak nau pangpoi soilo thana a innam hnoi sandi pale abialnu parvati chu article zathum somruk pali na tlo chanin kidnap thubuai siamsak anni baka tol tha thubuai article zani pakhat na tlo chana siamsak ni bokin me ni som pariat kumsang ni somni pakhata kota inlan tora shwai anni a hemini vek tlailam darli vela basti district jela dalu ngal anita ani